Mwongeye kuramuka neza mwebwe mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Mutarama TV. Reka nongere mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza, gukomeza kugira ibihe byiza aho mudukurikiye muherereye hose hirya no hino mu isi. Mbabwire ngo abantu mwadukurikirana ku Karabo TV, reka mbasabe mutangire mudukurikire, hano niho twimuriye ibikorwa byacu, niho muzajya mwumva amakuru agezweho abakomeje kugenda avugwa. Ngira ngo murabizi ko turabambere mu kubageza amakuru akomeye cyane abagezweho bari kuvugwa mu bigendanye na politike, diplomasi, umutekano haba hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Reka mbabwire ngo rero mukande subscribe. Hanyuma turi kwa gatanu, turi ku itariki ya 4 ukwezi ni ukwa 7 umwaka wa 2025. Nukuri mwese ndabashimiye abakomeje kudukurikira, abakomeje kutwereka urukundo, abakomeje kudusubscribing. Hanyuma mumeze muti? Twe tumeze neza, namwe mutubwire uko mumeze ndetse naho muherereye, hanyuma tujye tunabasuza rwose mu biganiro byacu. Hari amakuru menshi yagezwe muri kano kanya nifuza kubasangiza, nifuza ko turebera hamwe muri aya makuru. Ngira ngo minsi yashize nibwo mwumvishe amakuru yaturutse i Brussels mu gihugu cy'Ububirigi, yavugaga yuko ari umwe mu banyepolitike mu gihugu cy'u Burundi ariko uherereye nyine i Brussels mu gihugu cy'Ububirigi, wavuze ko agiye gutangiza umutwe by'umwihariko kugira ngo urwanye ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Nk'uko bigaragara ni ibintu byamaganiwe kure na leta ya Evariste Ndayishimiye, cyangwa General akomeje kugenda acicikana n'uko zikomeye cyane ndetse no kugerageza ari umwe mu bahoze ari ikigera cy'umukuru w'igihugu bikomeje kugenda bigaragara. Ubu tuvugana hamaze kugaragara byasabanya baburamatari cyangwa se baguverineri bagiye kurongora izi ntara z'Uburundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Yitwa murabizi neza yuko inyumvira rwose akaba yarahoze ari ikigera cy'umukuru w'igihugu cyangwa se Burundi mu mwaka w'1998. Inama nkenguzamateka y'u Burundi atangarije kwemeza cyangwa se yamaze kwemeza by'umwihariko ku ejo hari ku itariki 3 Mukakaro abo bafashanye 2025 amazina baburamatari cyangwa se baterere guverineri batanu icyo yise utunenge kibonekeje mu matora by'umwihariko yarabaye ku igerekerezo rya 5 bemejwe kwezi kwa 6 amatora yaje kurangira. Denise Ndarubanza byose byo mu nteko nshingamateka y'u Burundi bitwawe n'umugabo w'ubutegetsi wa Buhumuza. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu General Major twavuga yuko bitakiriwe neza n'ubutegetsi azarongora intara, ariko kandi uyu mugabo yamaze guhagarikwa muri uyu mugambwe uzwi nka Sawanya agiye kurongora aka kanya. Kandi muranyemerera mbabwire bamwe mu politike bivuga ko bari mu biganiro mu rwego rwo kugira ngo binjizwe muri umutwe wa intara y'amuzanyerera ku butaka bwa Kongo. Umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo nk'uko bikomeje kugaragara. Abanyepolitike barimo nka Joseph Kabila Kabange yoboye igihugu mu myaka 18 yose, abandi barimo nka John Numbi wayoboye polisi ya Kongo nk'uko bigaragara nawe bivuga ko yaba ari mu buhungiro. Ariko kandi harimo n'umunyapolitike Moise Katumbi wayoboye intara ya Katanga akaba umunywanyi wa Moise Katumbi wa Joseph Kabila Kabange. Muri aya makuru kandi ndakubwira abayobozi bagiye gutangura kugenda zishyirwa ahagaragara n'uyu mutwe wa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho bivuga ko ari impamvu zatumye ibiganiro byitwa muri Qatar by'umwihariko hanyuma bitabasha gukomeza. Ingabo z'u Burundi bikomeje kugenda bigaragara. Kanongere mbasuze rero mbifurize kuramuka neza ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza. Yaje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ntabwo bafite igihugu cy'u Burundi abari mu gisagara cya Bujumbura, abari Gitega mu ngabo z'u Burundi yongeye gushimangira abari mu Burundi, abari Kayanza, abari mu bindi bice bimwe bigiye bitandukanye by'umwihariko umutekano w'abaturage abari mu Mwaro bakomeje kugenda bagenzura, abari Ngozi ndetse n'ahandi hose. Mwese ndabaye mwiriwe canke mwaramutse. Ibi ngibi yabivanye na muherenda bizanye n'abarundi yuko nabo bafitiye ingabo z'umutwe wa abari mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya n'ahandi bigaragara. Abari bugota nyuma y'amakuru aherutse gushyirwa ahagaragara avuga yuko muri Bukavu hagaragara neza niba abasirikare bashaka rwose munsi gatoya ahantu hari baherutse gusoza irimi cyangwa se sabone muri yaberaga mu kigo cya gisirikare cyandiko urebeho hirya gace harakamenyeswe ndetse na nk'inzogera nako cyondeko nyine ubundi bigaragara abangaba barabinganira muri Bukavu kugira ngo bazifashe amakuru y'ibitero. Hanyuma muri Uvira ariko nibutameze neza muri kano kanya abanganga bamaze ibihe bitakumereye neza imyitozo ikomera kandi wihangane uyu mutwe rwose urwanya n'ibintu bitameze neza ejo birahinduka rwose bikaba byagenda neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese rero ndetse abatari bake aya makuru akomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza amatora aherutse kuba mu gihugu cy'u Burundi benshi bakomeje kugenda bavuga ko amatora atagenze neza ariko babivuze n'ingabo z'abarundi n'ubutegetsi cyangwa se
ndetse n'umugambi uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD amasoko yacu byaje gutangaza ko nyine byemezwaga neza yuko ibibazo byose byo mu nteko ishinga amateka byose byaregukamwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yaje gushimangira amatora kandi na Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutseho nazo bazifite atangaza intwaro zimwe na zimwe nazo ngo barazifite hari amakuru aherutse kugenda acicikana yaraturutse abaturage mu gihugu cy'Ububirigi bimeze neza nyine yavugaga yuko rero politiki barahungiye muri icyo gihugu abikomozaho yabagiye gutanguza byagenda kose nta kibazo na gito babivuga w'iterabwoba ariko kandi ndetse bavuga yuko inshingano zaza kurwanya Uburundi amakuru akomeje kandi kugenda tugera navuga byakiriye neza nkuko amakuru twamaze kuronka uno mwanya nuko wabivuze yamaze kugenda afatwa cyangwa se ahagarikwa muri uyu mugambwe uzwi nka Sawanya Frodebu nkuko bigaragara nanakubwire yuko iyi raporo y'impuguke zawe ni ku munsi w'ejo twagiye twicishamo amaso twibanda ku byo yagiye igaragaza ku byo yagiye itangaza akaba yarahoze ayicegera cy'umukuru w'igihugu nyine c'Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 1998 yuko gushika muri 2001 atangarije aricyo yaje kumenyesha amakuru byo Inose mu Bubiligi ko agiye kurondera abo rero bafashanya ngo batere igihugu c'Uburundi kugira batore umutire icyo yise ya Ituri twibonekeje mu kwibasirwa n'ihohoterwa rikorerwa abaturage hagati y'umutwe wa gatandatu na 2025 iyo serukizi mukuru rero bw'umugambwe muvyeyi wiwe nyine ari wo Sawanya Frodebu bwaraye buteye ibyatsi development igayitse ko ubundi inyuranye n'ivyumviro amateka ndetse n'amategeko bigenga umugambwe uzwi nka Sawanya Frodebu itangazo ubwo nyine buserukizi bwaraye busohoye itsinda rya gatatu z'umuryango w'ibihumbi 2025 rero kuba inyuma y'abayobozi b'ishyamba usanzwe arongoye Colonel Innocent Kayina ndetse na Thomas Patrick Nkurunziza nabo nyine bongeye ko rero nyine intwaro hano mu ntara aba yahagaritswe muri Kivu y'Amajyaruguru iyi raporo y'ibanga kandi yagaragayeho n'ibinyamakuru bitandukanye twinjire noneho uyu wa gatatu ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ibintu byinshi cyane 2025 igaragaza ko umutwe wa Codeco ndetse n'indi mitwe y'abanyepolitike ariyo bakomeje kugira abayazana kugira ngo ihohoterwa ryinshi barebe uburyo bashobora kwinjira muri uyu mutwe by'ubwanyitero bw'ubutegetsi bwa Kongo ariko kandi nubwo hari n'imigambi yo gufata Uvira ndetse raporo ikomeje ko rwose ibi bidashobora kuzagerwaho nk'uko bikomeje kugenda bivugwa raporo y'itsinda ry'impuguke Kivu y'Amajyepfo yaba yarabonywe n'ibitangazamakuru abanyepolitike bakomakomeye cyane ndetse namwe mu basirikare abayobozi ba Codeco muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko bamaze iminsi mu biganiro n'ubuyobozi bw'ihuriro rya Alliance y'abaturage bigaragaza kwihanganira by'umwanya imyitwarire ubutegetsi bwa Tshisekedi yose yakomeje kwibasirwa ndetse no kwinjiza umuryango w'abibumbye by'umwihariko muri raporo zasohoye muri Gicurasi uyu mwaka mbere yo kugitsina akanama gashinzwe umutekano ariho isi muri Loni nk'uko bigaragara bidashyirwa raporo navuga ko noneho yaje ari simuziga kuko rero kandi z'umwita ku muryango w'abibumbye bitangaza kugaragaza ingano za Uganda rero hakurya y'imipaka yabo ndetse ubona yuko rwose ari raporo bavuga kandi ibintu byinshi cyane ziriya mpuguke kandi zasohoye iriya raporo na Colonel iperereza zari zimaze igihe zikora kugeza muri Mata n'abayobozi ba Uganda mu 2025 raporo igira ziriya mpuguke Uganda yarohereje ko bamaze igihe rero bari muri ibyo biganiro za UPDF ariko n'uyu retwa Mahagi ndetse na Nanga muri teritwari ya Ituri byakajijwe wa AFC kandi bakoresheje guteza amakimbirane barimo Bwana Joseph Kabila Kabanga ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatiwe ibihano muri buri umwe rero muri genzurwa n'uyu mutwe muri Goma ndetse na politike Moise Katumbi kurwanya guverinoma utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC ndetse na General John bigaragara bigeze kuba umuyobozi rero polisi ya RDC aho rero ndetse n'umugenzuzi mu by'umwihariko w'ingabo z'iki gihugu n'ibikorwa byabo rero byemewe n'abayobozi ba Uganda. Iyi raporo iragira iti umubare raporo yongeraho ko kandi Codeco ndetse n'uyu mutwe wundi imitwe yitwaje intwaro n'abanyapolitike warakoze mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo imitwe myinshi yitwaje ibigwanisho myinshi y'Amajyaruguru yahoze ariyo muri bamwe rero mu bagize yayobotse amategeko mu bigaragara nyuma yo gukomeza urwego rw'igihugu bagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa by'urugamba ariko kandi biravuga ko ari nabo butemewe n'amategeko. Iyi raporo inakomeza igira Codeco ndetse rero iyo ihanganye muri politiki ndetse no mu gisirikare rero ngo Joseph Kabila Kabange Moise Katumbi ndetse na John rero kwinjizwa mu buryo muri Rigamagendo cyane cyane by'umwihariko ngo bamaze igihe bavugana bihoraho ikiganiro yatanze mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Amakuru avuga ko kandi ibiganiro bitegurira uhagarariye ko bari abagabo umuryango w'abibumbye uyu mutwe byagiye bibera i Kampala mu gihugu cya Uganda ndetse nawe yamaganye Kigali kuko rero
raporo ikomeza kugenda bivuga mu ntara raporo y'impuguke za ONU kandi ikomeje kugaruka ku Rwanda ndetse ikagaruka no ku gihugu ca Uganda uko byoma bigaragara muri raporo cyangwa se amakuru twakomeje kugenda tubagezaho twakomeje kugenda dukomoza ku byagaragaye muri raporo bigaragara ko yaba yarabonye muri rwose n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters nubwo itari yajya hagaragara neza yuko mugaragara ko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yamaze kugenda ari bikomeje gutera inkeke ndetse akomeje no gutera uyu mutwe by'umwihariko mu gihe amaze ukwezi kurenga gukura abaturage mu byagenzurwa nuri nari rahuriye ndetse rero ni bimwe mu bintu akomeje kugenda n'abayobozi baryo kugeza ubu iyi raporo y'impuguke za ONU umujyanama mukuru wa Jessica Bange ikomeje kugenda yerekana byinshi mu buryo bwo kwemeza ko uyu mugabo rero wayoboye cyabageze imyaka yari bakomeje 18 yose by'umwihariko n'uyu mutwe nyine bakomeje kugenda bigaragara gushyira iherezo ku butegetsi mu gitutu bita ko bw'igitutu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ikomeje kubigaragara intera na Katumbi abaturage kandi yakomeje kwamaganira gushinja ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kugenda bigaragara cyangwa se rumwe n'ubutegetsi kugenda bitangazwa abanyamakuru ndetse na opposition andi makuru akomeje kugenda avugwa abantu mu buryo rero butemewe n'amategeko yitwaje intambara isanga bwitwaje intambara mu gisirikare cya Uganda UPDF yakorewe nk'uko bigaragara ibyo aheruka rero gushimangira ubwo rero yakomozaga ku masezerano y'amahoro aheruka Somalia hagati y'u Rwanda ndetse na Kajugujugu ya gisirikare ya Uganda yarimwe rero abantu bwana Moise Katumbi cyangwa se yakoze amakuru byinshi irashya rwose ku kibuga cy'indege ndetse bakomeje kugerageza kwiyamamariza kuko rero umuvugizi wa Repubulika ya Kongo ariko bikaba bitarimo biramukundira bikaba bitarimo biramuhira y'amahera bitangaje kugeza atugera bivuga abantu batatu kugeza amagingo y'anga kandi hari ibyo ihuriro cyangwa se umutwe waje kugenda ukomoje ariko kandi abandi batanu by'abaye intandaro yo kudakomeza ntibarabatora ry'ibiganiro kuri byari bimaze iminsi byarabereye mu gihugu cy'indege mpuzamahanga bikomeje kugenda bigaragara nk'uko rero bivugwa n'ibiki byaratumye cyangwa se Major General Felix Kulayige ihuriro rya AFC icateye ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko mu gihe cyose bajyaga mu biganiro by'abahuzaga na leta yabwiye itorokanyirizo ry'amakuru abahagarariye leta bameze by'umwihariko nk'abazi ikintu giturika tuca tubona ibitekerezo byo hejuru batashakaga kumva Kajugujugu itorokanyirizo ry'amakuru kandi rya leta ya Somalia byanavuze ko abajejwe cyabaye ku itariki 3 Nyakanga 2025 umuriro by'umwihariko mu buryo bwari uyoboye by'umwihariko Uganda AFC muziganiro rero bwana Benjamin Mbonimpa yavuze ko igihe cyose bageze muri Qatar biteze ko by'umwihariko asinywa amasezerano yo guhagarika leta ya Somalia nyine kurwanya umwari wa Al-Shabaab ufitanye ubucuti na Al-Qaeda umaze imyaka irenga 20 umwanzi by'umwihariko utema nyamara ibikorwa hagati y'u Rwanda ndetse na RDC icyo gihugu cya Somalia nk'uko bigaragara ikibazo cyacu ibikorwa byo ku kibuga cy'indege muri Somalia ya Kongo kuko rero ibiganiro bizonyine nibyo Kajugujugu yari iguye ku kibanza rero byazana indege za giko kandi abayobozi bose ba gisirikare ibi ntibabyo icyo kibuga kandi bwana Benjamin Mbonimpa kandi yanavuze ko igihe cyose baba bari muri biganiro rwose mu karere ka Kinshasa ibategura ibirometero bishika kuri 90 mu buraro ku bushira uburenganzira bwa Mogadisho Kisangani hari abacancuro bo muri Colombia uburongozi bw'abari mu butumwa rero muri ubumwe bwa Afurika muri Somalia bwaravuze yuko abantu batatu by'umwihariko bakorotse yameje mu bitaro rero mu bayobozi bawaza ibikorwa by'umwihariko kibandanya bihari bahawe drone ndetse n'intwaro ziremereye cyane bashyigikiwe na leta ya Kongo ndetse n'abandi bari bifunze ku bice bigiye bitandukanye abahagarariye RDC bwa Afurika ndetse n'abategetsi bo muri Somalia bavuze ko ariko haraba amatora bigaragara bwana Benjamin Mbonimpa yanatangaje ko mu gihe bageraga mu biganiro abahagarariye itwara berekanye inyandiko zigaragaza ubutumwa boherejwemo rero aba leta RDC nta cyangombwa na kimwe bigeze bagaragaza kuri kwamye nk'uko byuma bigaragara rero ukuntu twaganira n'abantu badafite rivugisha batari bakeya twe iyo rero twazaga twerekana bakomeza kugenda bihanganisha cyane cyane utwerekaga ubuza yarahitanye baruwa rero nyine twohereje kare ca UPDF nk'uko byuma bigaragara abo twazaga by'umwihariko baje rero kuvugira abo twazaga n'ubundi ntabwo akomeje kubera berekana ko bari baje kuvugira umutekano muke ariko nta kigaragaza kandi bigeze yabohereje n'uyu muhazaga rero nk'abantu baje kugura warigeze no kwigarurira
AFC kandi inavuga ko mu biganiro cya mbere cyari kubanza gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano, ariko leta ya Kongo ikagumiza kubyanga. Guverinoma ya RDC mu bihe rero bitandukanye yagiye yanga gusinya ku masezerano yo guhagarika intambara, nyamara ikajya mu bitangazamakuru kuvuga ko uyu mutwe udashaka amahoro. Uyu mutwe kandi by'umwihariko uhamya ko kuva muri 2022 watangaje agahenge inshuro 5 ari icyemezo cyayo bwite, mu gihe guverinoma ya RDC itigeze ikora ibikorwa nk'ibyo ngibyo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyamara witegereje ubona yuko nubwo hakomeje gushakishwa amahoro n'ituze, ariko kandi ku rundi ruhande ibigendanye no kuyageraho biracyari imbogamizi zikomeye cyane. Hirya no hino mu isi bakomeje gusaba yuko imirwano yahagarara, abaturage bakabona amahoro, abana bagasubira mu mashuri, ubuvuzi ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi bikabasha kuba byabageraho, nubwo bigikomeje kuba imbogamizi. Mbashimira bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, babwira ngo rwose niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya udukurikira, utange ibitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe.